Why don't we all put our hands together as I call up our pastor, Ollie Grayson. What a name, the name of Jesus. Hallelujah. Matautia le o Yesu. Matautia le suafo Yesu wa ia filiwa ina I tātou. Ia wa mau fo inea manoa. E a vea I tātou matangata whao leina. Amen. Praise the Lord. Yeah, na tatu salo le atua a o whapenao na mātou whanongo I la upu a o mai oe o mai ale whi au e tauana o tui nātou mō la Ukalesia le atua oe o lo iei le poto ma le sosia ma le tamau a inga o mene lei malava mātou te marambia oe e te whio mai e wha maunia la upu I o mātou loto o la ua fionga o le suasusu e le suia a mātou whalomo iai e whapenao na tū maua I o mātou tangata I whaotanga ma mausali iai o mātou tangata I na ia awane I toe tamani ni I mātou a ia o I mātou I le fua o le o matua e tusa ma le tumu a toa o ke wiso e le mawhaia I whaitito o se oli o na toe manu malo iai whaftai le atua I nei avanoa o mātou maua mātou te whaalongo ai na upu ina ia mātou malolosi mātou manuia maloloina o mātou tino ona le matautia o le toto tamai mamoe whaftai e sui me uma whaftai au whamunianga whaftai lau whamalolonga whaftai au whasinonga o mea li lei malawa wa e savia mātou te whafoi atu ai le vi inga I a te oe everybody shout amen. Ia vi ia le tua. O le sa tatu tala noa I le a sale o tua na ia tu I tāua o lo o langa tu I nātu. Amen. Ia, o ina le sa whataitai o na tu I nātu o le vai aso le ana umane. Si tala talo mailo a o le sa matana e commit. Hallelujah. Tāua le o langa tu I nātu I le atua pia no whai atu I atu I nātu I le atua e tuatasi commit to one God commit to one church amen whataua ina le upu le one ia po le upu tasi lo inga e tasi le atua e tasi le lotu tasi le ainga ia man mea mori e te ua atua ia oe ia tasi lau dream amen ona manuia leo oe amen langa e o mea moni lava e pele e designinga le atua se ia se tamā se tulou o se whatoa whai awa ina ia whai awa atu ina ia awa se to tele langa I loe le atua it's very important that you are committed to one person, to one God. Say with me,
one God, one church, and one family, and one dream. Yeah, po le ala me kupu I kongo le ni olea. O le ki o manguia, o lo le sola ese ai. Amen. Beke rua misa maro ko rua maro vivesi is okay, is a part o le vaenga le ngara por kalama le ko ke mo vivesi. Ai ai o le ki mar ka o le mera au ke fa vai vai beke va ve e fa pa muru ma kongi lo soro ma pa pe ya la wa so ese si o ke fa pe nga o fi ai mo ma o ye. O le kia o manguia o lo mofo ia komu isi o korua le kamarona ma fine le o hala o le tua oe e te rua mafuka se ilonga o vai a kua maka ma le lei mai le kua ua maka na soro le lei me uma sa maka mai le pisa o fa penana fela wai tala wa watu la tala saura na tala ai a uma le lua pe lima tau sanga pe sepulu tau sanga pe lua sepulu tau sanga wa e vai atu so le aua ma le lei mai ale kua o so swandi mai ale tu wala ngore ki le au e te fa vai vai ai e no fo i mere na tasi ia tasi lo wainga fa pena foi na tono lot. Hallelujah. A tele me fa tai o tono le kalesia au e te keep up e mo tu atu o fa ta o la te o to mai ai le manuia o le tu amen o tu atu o fa pizza o ni la ta o to mai ele man via langa e tofu ale kare sia manona fa vitao. Amen. E fa pe o e te sola tu ile sia kare sia era tu a fine mo mai ole e tofu ale kare sia manona fa vitao ni menga design ele tua ole a mana ole tua ina e commit ile lotu e tasi e commita la ile kare sia le tasi o ata la tangata o ame fe mai ate o a fa o lotu le lo fe mai le tu te lotu ai ya e lotu o ya se lunga e fe mai Yesu. Hallelujah. Ele va pela o foi atu ina ia ta fe o le principle le ale kua o tu la fomo le ale tua e manuia ai o ia kasilo tua tasilo lo ainga ro to lua e fa pela na mo ai lo fa nau tasi male kale sia tasi male me o ta ula ie le kale sia ia poro ainga foi. Hallelujah. Ele fe le me manaya yo lo iloa, you are at the right place. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ya tasi ya. Tanoa tangata leo tafa manea tasi o me uma. Ele toi fe sui ia tatu mafofa. Amen. Ya pe fai lo to ele ko ia se fa ruina oi. Yo o mai alfa va amen o ruana. Amen. Now ka wai ko lula sole o pe o me ka alo ale mana ai le ka malo ko le finge yo vai ko mai e sa girlfriend e sa le wife. Amen. Hallelujah. O que fa ko senga la o yo na me o tangata na fai ya mi o tangata mai. Amen fai fa si ma o fai ya mi o tamalo lo no vino tamalo e mai. E mai a mi o le. Amen. Nanga fa mai ya vi ele o se a mi o fa von pare. E mai. Hallelujah. Ole mertanga o fa fa sa o le ha vi o tamalo na se ele. E mai. A vai la stangata fa mai per fa pena o le vai fai e ce no ele o se a vi o che mo mi vai fa se o. Dana mahara tua ya tasi o fia o no fana. Amen. Ese me ese mana yo o le vai me tapai o la fusi mami mate. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. A vai me o la lo fa tamai tina e fia ya fana. A vai me pe fia ele o ye fia na fano no foi lá to no ringa lá porque a porra se o tão foi também pele union. Amen. Ya uma foi lá
la mane. Hallelujah. Praise the Lord. Ina ia whainoia te ora ta oi oro komiti se mea. Hallelujah. Ia e komiti mea watu le atua ia te oe. Lama o manuia. Oro oi lovo o langa tu ina atu. Praise the Lord. It's when you give. Amen. Never not to know. O tato kare sia te roe. So sa tangata ele give. Ele manuia. O tato kare sia la. Ore kare sia give. Our church is a give church. It's a giving church. Never not to vai manuia o le atua. O nata si la fia le matau tio. The principle le atua. When you put God first. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tu sai te fa mo mua lo le tua. Sa lo le tua e fa mo mua pe uma te mana oi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now I think on the most principle into here, or the principle of first, always God first. Amen. Ale mo mole tua I lo so fu mala ola. Ole ale in order ola. Your life will never be in order if God is not first in your list. E ke fiu ala ka faya ko faya me ale number 1 le tua. Ele in order me o tato ola. Amen. Yesu ele suelo tu si e soto su tolu foi o ku elua marto. Pato tato scripture le amata tatu ona e soto su tolu foi o ku elua marto. Ya ngolo tu si me ameni. Ya tatu me tofu po elua ia. Ya ni mo tatu tu si na feita o tele uma tatu o yetu sa mo. Ia Amen. Mai ia fasa ina mo au olu matua umalava firstborn. Firstborn itangata ia po olu matua tangata. Fa pena foi ia olu matua o manu olu matua tangata fa mama. Rona winga circumcise I tua tu samatani. A o manu fa pena no si atuai ta uranga ile. Ile tua le first ole upuna e fata ua ina fe upuna e ua e fai lava ia moa. The first thing belongs to God. Amen. Rona winga o me umalava ia e loa ole me mua lava ia number 1 ni lo so ifua mano ola. God should be always number 1. Awe no for my foi la mai tau fa vasenga le upule avatu le atua ia e fesili fo ia te ole ale mele number 1 ia te ia ona tali le oe la fesili ia mai e fika I upu e tatau ona numero tasi le atua ia te oe I mea umalava. Fai vatasi mau I mea umalava. The firstborn, the first sacrifice
E tatau ona ave ilea tua. Ai sama na laiona ave tau langa ilea tua. Ele ole whataita inga o lau sipuru ai. Ele o mana o mia ilea tua lau sipuru ai ina ia whaia ila na ngā ruenga. He don't need it. Amen. The reason why you tithe and give to the Lord is for yourself. Say amen. Because if I have a tuang kano, a maisan milioma kaya is a tangata millionaire, if I have for sa. Amen. So, tell it out, tell it man, if I might just buy o tonga o ia mea lea tua, o lona winga, elefa pea, o tautala, o lele wa e a vea mea lea tua a. O lo tautala, ile manuia, you rob the blessing that's supposed to come to you. Amen. Hallelujah. But Father, it's a inga Father, it's a inga no lava to ayache. Pirano fayatu. Why do you give to the Lord? Because it's the promise of God to bless you. Amen. Hallelujah. Por ela não foi nada. Wherever you work hard and hard and hard, you are still not blessed because of the principle of that tua. E hau ona e return inga kusa ki koe anu e ave mea lea tua na o mai ate oe e loa e lea tua e te wha mua mua ina oe. Ia o ia ino utoi fua. Amen. God wants to know that He is number one. Whataita inga na ai ate oe se furu seni. Langa e leo o tera taime mafa whautato I mea te tele I have 10 cents leo o te au furu seni. So sene leo. O te tainga. Mai la tu ai ate oe furu seni o whamanu. Ia la tu ai ate oe. Or the first thing ave oe lea tua. E leo koe mea o leo to toi o umam keu na whaio na tongi o pilio na saurure ave le se furu seni le tasi sene le tua le mumuri. See, what is the first thing that the tawana ave oe lea tua? It's the first sen or sene mua lela e spending. Amen. Ava befo ilo se furu ai. Ava pe se furu sene o lale se furu ai se furu sene. Tasi sene. O mena principal lele tua. Ava pe mo o se furu sene vai asoni. Tu salava pe tasi sene la furu ai. This 1 cent, it means nothing to us, but it means a lot to God. Amen. It doesn't care about the amount. It doesn't care about what is the reason why you keep? Amen. God wants to see if you are still put Him first. The purpose behind your giving too is important. Amen. Ava pela le mo receive oilo kong is full selling. 10 pennies. On mela mo waton fire oil. The first thing you need to do, e ka moile to e pui meia toya a meile to sia. Tamo makala to si nana tamo su e to sia. Tato to si masani le sa tato. Tano ele si vai check to sia a malaki to. Malaki tolu. Ia whai pueiva, whai mai ua matua whawhanoina o tō, o le nu u malama awa o tō whaoa au mea. Ina au maia mea se furua I mea, se furua ia o tō mea umalama I le whale tu wai mea. Ina ia iai mea e ai I lo whale. Ma ia o tō tofu mai ia te au I lene I mea. Ua whetalai mai ai,
Yova o au. Pe o te le. Tō ina pupuni o le langi ma o sas. Mo o tō I masasa atu le manuia mo o tō. Ina se ia sili ona tele. Ia mai le fai pasumata si fai mai o te a o ai atu. Ona o tō. Lena te aina mea. Na te lefa o matia foi. O fua o lo o tōla o ele. E fua mai foi le vide yo o tō whanua. O whetala I mai ai. Yo o au. Ia se kai tau mele se si le whapirutania ma mamoni. Whai puna surmantas. I will rebuke the devourer so that the enemy will not come and ruin your blessings. Amen. Hallelujah. Give your 10%. The first thing, protect or the security the 90% will be secured by God. You give unto God. After my return the tithe unto me. Ole bring ona winga ava pe ole sa fale teinga ole sa ia borrowing out tavali for an example umala no fa mala tavali ele fa pela sauia ta to fa pe mai pasta o mana va tuta vale da mai. I want to give you this card. Why? Because I gave it to him. Right? Does that make sense to you? Ole sauia na o toi return mai a cha o toi. E toi fa foi mai a cha o mea sa o vatu ia so that God will continue. If you return what belongs to God, God knows that He is number one in your life. And that's the reason why we give. No. The reason why a teacher mayor is for you. It's for your own sake. It's for your own blessings. Because He's going to perform a miracle. Hallelujah. Then watch and see. Give the first thing to the Lord. I work because I'm telling you, it works. Amen. What is going to happen to your family? You're going to see the blessings of God because you have a security. If you notice it's a few with it's a few with it always short. Always run out of something. Always need more. I will make sure that I will rebuke the devourer. I will stand against your enemy, and he will not touch your house. He will not touch your possession. He will not touch your car. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So that's the reason I told for me to bring the tithe and the offerings to
to the house of the Lord, ina ia iloa ele atua, e no me la tasi o ia mea uma. Waso ia whenenga tuai, e la whamtala atua. Whamaile atua ia mose. O manu mai whanau mai manu poa. Meo, e whanau mai I Bobi ma oti a Israel. O le manu mua e whanau mai. That one belongs to God. A whesiri mai o watani I ate oe, Dad, Mom, why we give so much to the... Why are you doing that? O me monia, e whapele whanau a si tamana, o masi whinelea le manu lea. A te ia o ai atu resi aso, o kipi mai le ulo le manu se tu rou, o le la ame o se tau langa. Mai la atu spa ia, a mai o ia lau whanau e whesiri mai a te oe, o le ana mea wa e whai ai, la mea e tau te whai ai le mea o le ave, o le manu siri na mana ia le ana rofa e lau whanau mai, ki me tūra rofa, mai le atua, tau I lau whanau. Ia rātou mana tua le mea na whapenao na whasa roto mai e rātou ia o tau mai nua I o pito. Le whamaoni o le atua is the reason why we give the very first thing belongs to God. Ina ia iloa e lau whanau, o roso I fua le atua e whapenao na te tau ana number one I o tātou o lama. Ia ona whapenao leo le iloa e whanau, e leo. E leo se mea sere mea tātou a vea, o le mea siri I le atua. Hallelujah. E rea tēne lea, I stay me mea tu whanau mai, Dad, what are you saying? Oh, look at that, 200? Mea tu spaya, you have to tell your son, sa makiwa ka ko aina. Sa le ese mea. Sa le ese mea si ka mai mea ai whiwa sue. But this God we serve, He brought us out. He brought us out of slavery. That's why we have to give Him the very best. Hallelujah. I came from a very poor family. Everyone my way to China say, I'll tell you on the Farolina and the Tuaro Tanata, I have seen the hand of God. Hallelujah. I have seen this miracle working God. My last one to Yesu, I'm gonna go for you because I've seen you all oil two of my own. Chile tu I macho. Na ele fapenama e sau ma ela veai rotina o uso koto ma fine. That's why I've decided to go this way. Hallelujah. Mai la tau ye no fana. Tau ye san. Ma fu ana le tato faya tato ver mesili le tua because he gave the 10% first. Amen. He gave Jesus. Say amen. Amen. Say praise the Lord. Praise the Lord. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. See, God cannot change. God cannot think. Wait a minute, I think it's not going to work that way. No, God never think. He is certain. Amen. He will never last. He will never second. He will always first. He never change. He never think. And he will never be second. He will always be, it's the principle of first. Hallelujah. Praise the Lord. Let us learn how to give.
But let us give the good. Amen. Hallelujah. Femetus pa ya awai te whamasino atu ina ne I whamasino ina oe ruinga nana femai awai te awatuan whamasino ngā ai avea ino uso le whamanga longa. Give your brother forgiveness, don't keep judgment. Amen. Hallelujah. So church, I want our worship center church to be a church of giving, because that's the only way. I say it again, I'm going to say it again. That's the only way a blessing is when you give in any areas of life. It's when you give love. It's when you give forgiveness. Eke avere rofa. Amen. Mila Yesu, awacha avere icha tanatana yo otafa awacha icha tanatana yo otafa nanga e koi fo imeni kaya o. Kawai ave ka kawai o kafale rofa. Kawai ave tanatana yo otafa fa mahalo. I forgive you. Now when I tell you this, so I like to say, as I was answering for me, I forgive you too. Amen. Praise the Lord. So learn how to forgive. Learn how to give. Give good things. Sow good seeds. Samo avere melelei lulu melelei. Afa penau na galanga metana cha yache oe. Or the power of yache oe is to give good. Amen. Praise the Lord. You distribute the power of God by giving good. Giving good things. Ave oe ye chanachana puo le ngana paia. Afi ai fafanga. Amen. Ave vai famarosi. Praise the Lord. Remember that you are all the time. Hallelujah. We give. We give every time. Every time when we hear the word of God, it's going to be giving. Ave oe iale le mele le ia wait strong ya te oe ave listata pevena meleta do te mai lotu. You are here to give your best to the Lord. Amen. Praise the Lord. Mamla malata to le lama fuaida. Pero vai atu afaile utai. One e amir siputa la afapese la tala lo tupe. Ele ore mewele jangwa failo fa tau umala fa tau fa pelole Yesu me mai ora se me nga ye ave. Ele ona ina le tuan melna. Amen. Pero vai atu is not the amount. It's how you do it. It's the heart why you're doing it. Hallelujah. Praise the Lord. Ya waila le wa receiving na fa aule ya fa filini.